umukino wahuje Rayon Sports ndetse na AS Kigali wabereye kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukino ufite icyo uvuze ku ikipe ya Rayon Sports nyuma yaho ikipe ya PRFC inganyije na Gasogi United ubusa ku busa, ntacyo byahinduye ku rutonde rwa shampiyona, aho ubu ngubu Rayon Sports bw'itsinze AS Kigali igeze amanota 46 mu gihe APR ifite 42, hakaba harimo ikinyuranyo cy'amanota ane yose. Ntabwo byari bimeze neza mu gice cya mbere kuko AS Kigali yari iteretsemo igitego mu munota wa 25 cya Emmanuel Okwi. Nyuma mu gice cya kabiri Kanamugire Roger ndetse na Birahamahira Bedi baje guterekamo igitego cy'ishiraniro, Rayon Sports iyobora ibitego 2-1 birangira Rayon Sports itsinze AS Kigali ibitego 2-1 ikomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona.